mamati ka ngamin kanyak. Nabayagan na nagsina kami kini Grace, April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. When? Nagsina kami nga ron din. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat arelihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdandak lakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka madalagan. Taas si kasuwa kung ti may papan iti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabiit, mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay amawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Apay, di na ka di ay-ayatan. Numabalin, kaya't kukumangag din natan, April. Anya? Alan April, patgam kumamutang tikid daw ko. Pang-asem. Nasapan sa unay day ta aplanong, Adonis. Isuntungad lang titurong na. Isungagdan nata ka din. Bayan, tapanunutak pa'y anaimbag ti maipapan iti day ta abanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundum tang ti mauding aldaw. Ay, adalo man ti rabi ngam aging ka ita. Jak pa'y laang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay, ayatak ni Adonis. Hangam jak kayat mat-aguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat dan umaamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang nga aramidak. Sa di numanan tinagapom, Adonis. Apay nga itakala ang asumangpat. Rabina. At dayta ka manan ako na Grace. Kasangsangpat ko lang. Ngam dayta manan ngiwat mo timang mangag. Putak ka manan na putak. Addamanan babae man niya. Napanlugak. Isa mabalin ka di. Di na kong sermonan. Taamang anon niya pa'y timaramid ko ka. Makitam ti kastang aramid mo. Talagang addamanan babaem. Iso akasta ka. Oo. Nagado aparpartuatam. Di kag sa usaw iti kasta. Nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asika tinakabasol. Ngum natangken pa'y laang tulbud mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito balay. Anya? Saan ka ba't sigurado lang? Tapno di mo nang ngagtimbagak. Unay kan, Adonis. No naumakan ko na, nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam ditoy? Anya kumapay ngay. Ay kat siyempre, umay kapasyaran na. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalin ti umay ditoy. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka ditoy. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita, iso nga'y mayak dito'y dagos mo. Anya? No bilang damasang patandak dito'y dagos mo. Di iba kam asyak tinobeum. No saan ka laang kumaakasado, nabayagan nga inaramid ko dayta, Adonis. Among ti makagapo no apay asaan ka pa'y amabalin nga iyam amo iti pamilyak. Saan ka di? Oo. Iso apa nga asim, ta saan kumamat ang natangkan ti ulom. Makauray ka kumamat, Adonis. Aging at kaano ay nga ron ti panaguray ko. Njak amo, basta iyam amo kanto. Ngam saan pa'y nga ita? Dumtang tulat ta siguro day ta akan ito. No talaga nga ayatan nak, makauray ka. Ay, sige. Gapo tayo ayatan ka. Orayak nga ron, no kaano ti panangyam amom kanyak karag iti tatakkel mo, April. Nakapasyar ka Grace, balasang ka. At ang sakit din napatig ngay bagam Talagang adda, tatang. Di kay kuman kayat nga ikan iti parikot. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong iyo. Ay, kaslaam mo ka, nanya day tabalasang ka. Tatang. Ni ka di manin Adonis? Wan, tatang. Anya manin ayati naramid nakin ka, balasang ka. Kas iti sigot, tatang. Adda manen babae ti asawa.
Kanayon ang marabian nga gawid. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan tiyaw awat ng allowance mi nga gina. Ay, oo na yan, dayja tao. Talagang sana ito lang nan, tikas diyang ugali na. Ay, Jak makasarita itinasayaan. Ngamin, tunggal kasarita. Agong itlada akos. Kanayon anaputo ti ulo na. Kanawan pa yan oras na kada kami nga gina. ala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasan ko. Agyaman nagtatang. Wala nyaman na balasan ko. Obligasyon mi anak-anak timang bagbaga itanak may. Malala, di ka nagsangay. Tadi, nakaragkaro nga agungitak ita asawam. Nga po iti makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgakmat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunakpay. Awan no mas pingiti ragsa ka marikriknak. Gapo tayo manlugot ka matlangan na makidan na kanyak, April. Kasano, katdagulit kamat ngamin. Ah? Angam ti karim ah. Well, hindi ka kadimadanagan. Tungpalag amin nakarikin ka. Di kan tupulo sa grigat iti danak, April. Kang runan ita amin, di kan to pagsangitan kan paldaangan. Dayta, ti kanayon mo alaglagipan. Namnamaak day ta, Adonis. Nasaya at Marta nagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita bastuyo kin ni tatang nana. Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip da kami mat kinitatang mo anak ko. Siyempre mat anana. Ay wen, sa dino tayo ni tatang. Napan ijay bangkag, amangan no inton madamdamapay day di nga agawid. Madama nga minti pa nagdalos na kadagiti mula na nga aba. Kasta aya. Wen, inton ano ti pa nagsublim ijay syudad. Depende nanang. Mabalin mo't ngayon ton malam, uno saan, amangan inton bigat ton. Apay ka de. Urayan pa ni tatang mo sa kanto agsubli ijay syudad. Addan sa kano ibagana keng ka. Anya ngay kano ti bagana nanang. Jak ambo basta tiin bilin na kat ibagak kano keng ka nga ada na patag apagsaritaan yaw. Oh, alaam da ito'y Adonis. Ha? Apay ti ta kwarta, April. Naimbagla ang nga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, saanan. Siya kung ti makamoy tabang. Kastamot din ka iti masapsapol dito'y. Apay nga'y adi mo kaya't at tumulungak iti abang kan gastos dito'y dagusta. Di mo't imbagak idin ka, asyak ti makaamoy ita amin. Nagkariak ka adi kan tupulos paldaangan, kan pagsangitan. So abay ang nga ron, asyak ti makaamoy iti amin ang magastos. Ay na, naggasatak at talaga ka, Adonis. Nagasgasatak pa'y kan ka, April. Sabay lang ko ma, tamad ang tadago si anak. Iti kasta, at adda na ragragsak ti buklan ta pamilya. Kumaa, ngamkas iti nakon, jak pa'y mabalin ti aksikog, aging gasaan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawam. Di ka matanagan. Ta umadanin ti pan nakaanal ti kasarmigi ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalay sa kan tumatlaangan, April. Sika lang arudan ti kapit. Ngam sikang pa'y tinatangsit. Basit lang ang mat apabor ti daw-dawatekan ka. Ngam di mo pa'y mat maipaay. Awan bibiyang ko iti day ta abanag, Grace. Kan maysa, da kayo kini Adonis ti rumbang nga agsarita iti day ta. Saan asyak ti kasaritam? Di nakngarud kayat akasarita ti asawak. Iso asika ti kinasaritak. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak mi. Awan amok iti day ta kunak manan. Iso apa nga asim, tasardangan na kon ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Iso ati amok kat maawatan nak.
Ulitak manin, Grace. Awan bibiyang kukan ka, kastamatan iti anak mo. Iso ano ada ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam. Naawatam? Anya, Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka, tas an pa'y alegal ti panagdan nami kini Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensya kan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipot ken kwa na. Apay ngay may ka dito'y, ha? Di mo't nagsaritaan tan nga orayon no kaano ti panagawid ko. Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina. pangaasim Adonis. Agawid ka kuman ije balay. Panunutam kumamit ti anak ta. Mano ayat ti ka sa pulam, ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't sigurong dayta nga abas tuyo iti makadomingo. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kami na napatagkan ka, ha? Di ko nam ka di kat umdas latan ti kwarta nga ititad mo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. At ti presensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga numakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaan ka. Adonis. Hindi ka mananagan. Taagawid ak tumutlaang ijibalay. Alan, pumanaw kan taamangan lumasangputan na kapay ni April ditoy. Talagang sang awanan namnamang agbaliw pa'y ni Adonis. Madudugo na yan ti puso. Gapoy ti kasya nga aramitan na. May samat day tiya nga April. Iso lang arudan ti kamit. Ngam iso pa'y tinatangsin. Ang para makita. Numaanusan na tinaglawasak itidan na ni Adonis. Kabalak mat siguro nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagbabawiyam to da ito'y nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo to ti bukod mo ano, gapo iti kinababaeron. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka lang, Adonis. Talaga ka di, kasta kayo alalaki. Napintas amin ang makita yun, no nabartag kayo. Saan mo na? Puno te bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Pinapuno na nabayagan dahito ang marikrik na para kang ka. Mabainak laeng amang ipudno. Anya? Uy, Mabel. Inururay ko lang dito yung daway. Tika nito ang masulok ka. Tapos maipudno kang ka din nabayagan ilim-limad ko arik na. Di man adan asawa. Well, ngam nabayagan na nagsina kami iti asawa. Ginapudno na. Umadani, hindi pa nakawaswas ti kasarmi. Nagpaisa? Uwin ko nakalangarod. Mamati ka kaming kanya. Okay. Kaya't mo ka nita, Romuarta. Sa di na ti papananta, Adonis. Mabantay dyan ako ko. Ano saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Naititagos mo ti papananta. Nasa isaya at salangin ang hotel ta, Adonis. Okay. Sigat matumbal, Mabel. Anyat orasan, ngam awan pay laang ni Adonis. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko ken kuana. Ay, makabadanag matikas to eh. Ha, ang mga no isun ti dimtang. Luktak tiri daw.
Pasensya ka na. No itala nga nagawid ako, mahal. Kasangay kami ti may saka trabaho. Lapan kami mudbit iti bar, so naladaw ka nagawid. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Di mo mat ngamin sungsung-batan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Diyak mo tin, kinit-kita ngagpaiso ti cellphone ko. Saan ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Ta idasar kon ti pangrabyanta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka, diyak nakapagpakada. Naimasmot nga ti turog mo. Ah? Okay lang, Adonis. Oh, kaano ka ngayon umayag na ijay dagos ko? Ah, Oo, apay akas manaklaat ka. Apay, di mo kadi kaya? Di mat ko nam ngagdanatan. saan mo ngiti diyak kayat? Medyo naklatak-lang. Kasla nagpartaklang kami nagiti pasamak. Apay, di mo kadi kaya ngagdanatan? Ha? Siyempre, kayat ko Oo, matlagayam. Anya pa lang nga rin aramidam ngay. Umay kan ijay dagos ko. Kaya't kamutin ang makadan na. Iso nga agpanunod kan. Sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha, mapana kon iti opisina. Agkita tantulangan inton madamdama. Aggidan tanton nga lunch. Ilibre ka. Bye! Bye, Mabel. Makadlawaksan Adonis. Ha? Masansan mat ti panagawid mo iti parbangon. Overtime, mahal. Uwan, kanayon kaming overtime. Siguradwam lang Adonis, di nakluklukwan. Talaga mo ta saan? Di ka akam kamali, kunak lang arudan. Tanumaduktalak aluklukwan nak, di mo amuti ka baalak nga aramidan. Tumal na ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tamangan matibab kupet ang iwat mo. Saan kaabot-but nga Adonis? Ibagbagak lang tipud no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam, pagbabawyam anam amunak, dayta titandaanam Adonis. Amom Adonis, mas dawak man kan ka. Anya kumati pakasidawam, Mabel. Adan samat ilimlimad mo kanya. Pagkunamot nga ilimlimod ko kanga. Kasano kat kanayon nakapanawan ijay dawos ko. Sapay di ka agpakpakada no kwa. Masakit nga minti inak. Awan mga sikasukan ko na itagsapa. Iso masapo la masapa ka pumanaw iti dagos mo. Tas sikaswak pa iti inak, sakbay asumrega kiti opisina. Anya nga tanong siya kung ti umay ijay dagos mo. Itikas na, maamamok magtandag iti dadakkel mo. Anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Iamamukan to ka di. Ngam saan pa nga ita, di kagdanag, dumteng tumad lang dita ka nito. Okay, sikat ti makaamo, Adonis. Ayun gayam, kaya't kung arumor na inton rabi, intamangan itininginaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kayat asawan daytoy Adonis? April, aping adda ka ditoy. Anya ti kayat asawan daytoy, Adonis? Asino day ta a babae, ha? Hoy, padak akabit! Pangasim, April. Di ka kumamat ag iskandalo ditoy. Nakababain. Di naklapdan iti kayat kung aramidan Adonis. Di mat imbagak idikan kan a pagbabawyam anam amunak? April, pangasim. Asino nga min ay
aya day ta ang babae, Adonis. Hoy, tapnoy bagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta pinagayayaman day ta lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbengan na kenkwana. Ngamin, addaanan iti asawa kan anak day ta lalaki. Anya? Pudno ka diti magbaga day ti ang babae, ha? Adonis? Masigurado, nga inkarina mat kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? Gusto ni Pril, saan ang anasayat na kita'y bagbagam, tumalnakan. Ayok ka! Anay ko, Inalilaw na klagayam. Ha? Ditakan! Mabel! Mabel! Mabitlang! Ang subli ka dito'y! Mabel! Awanan ka itibain? Anay ko, Impanpan nagkal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Nagan-ano sak, ang nagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan, takastoy lang ang gayam ti isubad mo? April, Anam sana bale? Panat ko na, kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak, ta itapay laang, naamwa kong ti pudno nga ugalim. Jak tupulos tumulan iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka. Agsinatan, Adonis! Atoy, mangan kan Adonis anak ko. Iti kasta makatumar kameten iti agas mo. Agyaman nanang. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamiksam. Pasensya kayo nanang. Imbes sa siyak ti mga asikaso kada kayo. Saan? Nabaliktad mo ten. Asino pa'y kumangay ti mga sikaso keng ka no saan ada kami kinitatang mo. Nanang, Kano pinanawan da kamitang dagiti nagbalin nga asawam. ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadenam. Awan man laeng pulos mo nagbayag keng ka. Pinanawan da ka mo amen. Wan nga ron nanang. Dahito sigurong ti dosak. Kapukadag iti sana nasaya at nginaramid ko iti kalabas. Agbababawi akman. Nga mamuk at jakon may sumli pa iti napalabas. Amin tayo ket agbidot. Amin a tao ket agbasol. Ngem tunggal tao a nagbasol, adda karbengan nang agbalbalew anak ko. Nanang, Agkid daw ka iti pamakawan kadagiti nagbasulam, Adonis anak ko. Kang runaan iti amen, kini Apo Diyos. o nanang. Kasapay lang umatag imbagak pa'y. Tapno masulitak nagiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Apay akas na tilangam anak ko. Kasla adamo na dagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglugi mat nga roden nanang. Kinapudno na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga roden po unak. Andya, nay, kasano ana pasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mat din napupuutan ana ibus ti kwarta. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mat latta. Nagado ngamin at talaga ti babayadak. No kuna mo ngamin ide nga oray di ka pa'y mangala itilugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kat kasano nga ron itan no kunam amaluglogi matag ti shop baw. Iklos mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pa'y laang. Ay saan ananang? Diyak itulok abas na ang close lat ng ti shop ko.
Masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutang akmanan, aramida. Kasano da ito yan bakal? Impos da kamot iti Facebook. Nagado ti mga mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad ka dagiti utang mo. Wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabiit ta idis kitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramidak. Ay kat padasa manan akasarita ida. Sagsagay sa ida nga awagan bakal. Makisarita kay tinasaya at ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Unay matlakit din ti kastoy. Di ka agsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parigot mo. Ang lakay. Palakit din. Kabaulam day tabakal. Basta makisarita ka iti nasayaat. Agpakumbaba ka ta si kamad nga ron tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apay, di da pa indilit aya. Kunak man na pagsaritaan yun, di maipapan iti day tabanag. Di na pa'y mat nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oh, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress. Naa, naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga, di na pa lang indilit. Kahit mo ka dito sa akong timang text, ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawad ng kita tao. Kung mo lang perfecto da mo. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pa lang i-delete, ibagam kanyak ta siya amis mo, di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti kunang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang kanalpasan na naibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya nga ikat si kamag nga ron tinakautang. Wan matkit di Ngam nalabas matikas diyang inaramid ta. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko agraman ti rupak. Talaga akas da anak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam nga ida. Nangibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat ati numpal. Nanang. Ti rumbeng nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ka. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan ka ni Ami? Wen, ngam kaslaawan matan. Indilit sa matan tinang ipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Ngam, nakarumat nga minti kinaagraraman day siya nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. Noan niya nga minti naknakan na ata agnig negosyo pay laang. Uray kumamat no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngam hulugan mat. Anya nga ita, inpost da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, naku namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at ti aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak beet. Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ija yan Alvin. Ha? Ni Alvin na kabsat mo? Wan, Ni, apay amapan ka ijay. basta. Ala, mapanak kong tani aldawan. Amangan no jak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing
bulbulo ta makwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaangan, tadda ka. Nuawan ka laang. Jack amon, no niya taramidon mi kinimanang mo. Awanan yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? No saan ada tayong agkakapamilya? Talaga nasaya ti pa nagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat ah? Unmat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublimi mo't lang ay subli ti kwartam. Ay, wen manong. Awan parikot iti daytang. Itod yung tulad tayong tun makawadwad kayo. Kita ang kit dita ang mga numaragrig ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo, lakay? Uwan bakit? 150,000 pesos timpautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na titumulong. Nasingpot nga min da siya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami, tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakit kin kwa na, no? Da mga awag idikin kwa na iti bakla. E so ano anya ti dawatek apabor kin kwa na? Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Yagnan to kano inton bigat dito'y balay. Kahit umanay ka din na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta ba kay? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti shop. Okay nga Rod. Problem is solved. Kamordyanan na. Makaangas mo't lang ang tao. Wala kay. Katagyaman nak iti tulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga Rod, itirigat kan namay. Ay, kasano da ito yan, Tanya? Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, ne, apay asyak ti pabasulam nga eh. Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaiso na akwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apinilit. Nagayatam mo ti panagsugal ta, iso adinak nga rod pabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte abaraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sukal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yan ngay. Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mapanta agsapul iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbagday jay, ta siguradong adu ti kwartana. Anya? Katno di tapay mat nabayadan ti sakiking simil nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta Masapul nga agdiskitar ta, tapno ada pagbayad ta, kadagiti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon datapay, dito'y nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay, nalpasan. Kahit, kumusta nga eh? Nakalako ka matlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din iti Gcash dagiti daduman. Unay, mayat ang arod no kasta. Launay ala kay. Ayun gayam. At kano seminar nga tindaran ni Alvin, iti Tagaytay itong Lunes. Kat ibagbaga na ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano. Masalot kano nga ag-commute. Ay katwan serbisa mon Jacob sat mo, tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay iti divisorya. Ado kano kat tinalalaka amagatang iday. Ay wala niya. Mayat sang agpaiso Apa gusto. At dapay bakante ijay shop mabalin apagdisplyan. Mangala ta iti brand nyo nga ilakot Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand niyong bakal. O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko. Agyaman iti amin a blessings mo kanya. Kastamatan iti pamilya. Agyaman tainik kanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya.
Jak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko, kidawak at tulungan kan iwan man na ko ma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramida. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apag-ayatam latta ti matungpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyom anak kaw. Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka di ti gumagatang ijay shop maw. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wenno bail ti wagwag. Banag apabormat kanyak. Ngamin, isa ti ayan ti dakkel aganan siya. Ay kat mayat ngamnay, kita tasaan mo manen unay adakkelan ti ipatong maw. Tapno saan amadismaya dagiti gumatangken ka. Una nang, di kayag danag. Amukon ti teknik ti negosyo asinarek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amukon tar aramidan. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manag. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pailaang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumatlaang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalinin na 20%. Anya? 20% kunam, tata? Wen, mayat kayo kaday. Wano ba di kayo? Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung araw din ti utangan may. Angam tanya. Di kan agsaupay. Tinapatag at daag pautang. Mabit lang, tamapang ko alain timbahid ni Ami. Ta iso ti ipautang ko kata kayo. Ni Ami kunayo, tata? Nagbayadan? Kaweng, fully paid pa yun ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininilot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tatalito? Weng kulak lang nga rodeng. Di tao nga inuyaw yu ide. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo mit iti mangiwarwanagawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Ngam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaam. Kasla ni Ami dayjay Sa dino? Dayjay man ni Aywan. Isumat nga agpaiso. Nih, anya nga iti aramidan na dita. Kasla bodega mat day taayanda. Wen, umay ka. Ta umasirig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige, Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ng dagiti na impake tayo, ta ipaship tayon. Masampol amawayaan ti bodega, tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. lukas tangarod. Pudno ti imbaga ni tatalito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamati tanya. Anya, ni, kasano adi ka mamati kat kita lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pa. Ha? Ni, kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na data. Iso ang nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak nang iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan syempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo, bakit? Nakalako kamutlaan ka de? Wala kay, saan pa'y lang asin mangpet dagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Aywan, nadamag mo ka de, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Ni, apay, anya tinapasama kadakwada na kay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kabay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din.
Di mo't isuda ti may sa amang sasawidiking ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, Juan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas na tipyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't amaong umsi, wan no mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton titang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan mat amok abasol ko kadakwada. Aglunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agkagat kan mangrugi akmanan. Ket ita, apita mon, ti bunga ti kinagagat mo. Bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka anang tultulong kanyak, saan ko amaragpat ti baliki. Adakon, tatang. Nangan kayo ka din? Saan pa yan ako? Ur-urain na ka nga ron, tagigidan tayo na mangan. Alala, bumangon kayo nga ro din dita, tamangan tayon. Dadyon kan dyon niya ngay. Sa dino tayan da tatang. Ay, adaday di kusina, anak ko. Agar aramid da iti assignment da. Sige. Mabiit lang nga ro, tagpalisak. Sa tayon tumang rabii, tatang. Sige anak, sumarnukan to ni di kusina, tayo dasar ko ti pangrabyan tayo. Sige, tatang. Anyangay na kita awit-awit mo, anak ko. Murang da Ma'am Josie, tatang. Inyawid kun tailabak inton rabii. Sumrigak pa'y ngamin iti karinderya damanang Trisha inton madamdamatang. Ay, pasensya ka, anak. Si kamatan ti mga aramin ka na iti obligasyon mi kumay ti day dinanang yaw. Nadayta kayo manakon-akon. Di kay kadyag sasaw iti kastatang. Imbagakmet kada kayon. Aging kat kabaylak, siyak ti makaammo kada kayo. Kastamatan kadag iti kakabsat ko. Ubing kapayan ako. Rambang kumalangay enjoy ang patibiyag mo. Ni tatang saan akon nga ubing? Bakit akon tatang? Da kayo kadag iti kakabsat ko, tibiyag ko. Da kayo tiragsak ko, tatang. At yaman anak. Ikararag ko. Sapay kumata di nakabaybay anti Diyos. Sapay kumata tarabayan na kay ti inal daw. Kan sapay la kumata mataginayon ti salunat mo. Agyaman nagtatang. Kastamo ta kanayon ti karkararag ko. Iso asaan kumanatang ti ulo yo Iti kasta saan ako maro ti sakit yo. Iti kasta agdeden na tayo pa'y iti mabayag. Manang Janelle? Junya, si Mangpot ka magkaya man. Nagkuyog kayo ka diya nagawid ka ni Jun? Naudi pa'y ni Manong John, Manang. Adapay ka nung amin aramidan da, group project da. Kasta ka di. Okay, kumusta nga iti panagadal mo, ading ko? Okay laang mat, Manang. Aywan gayam. Adabayadan may pagadalan intun bigat. Anya nga dita bayadan nyo, kan manungay. Ada project mi amasapol abayadan mi, Manang. Bali, 250 amin dayjay. Sige, ading ko. Di kagdanag. Taedis kita rak ti pagbayad mo, wen. Agyaman nak, Manang Janelle. Awanan yaman na, ading ko. Ala. No, ada assignment mo, in kaaramidan pa'y. Tapno, saan nga isupay manen nga aramidam intun rabii. Madamdaman ton, Manang. Tulungan ka pa'y nga aglaba. Iti kasta, daras amalpas ti lablabaam. Saanen, ading ko? Saan na bale? Tamalmalpas mo't dayto yan.
Alala, ingkakit din aramidan dagiti assignment mo, ading. Hay, Lunes man gaya man intun bigat. Kasanuman nga tanti balunan dagiti kakatsat ko. Ay, sapay na ibus man ng tibagas mi. Diyos ko, sika ko man ti makaamu kada kami. Amok asaan da kami abaybayan. Italikon ken kati amin, apo. Agawa at ti aginaw, tapno malpas ko atagos. Sambutot ti oras, tamapanak pa'y manin ijay ayan da Ma'am Josie. Amangan no adamanan ipalabana, isupay titangdan ko. Janelle? Uy, Janelle! Asus, bigbigat nga maturog ka manan. Napuyatan ak nga Rodrino. Apay, nagtrabaho ka kadimanan ni Dirabi? Uwan, ada nga min gig ko iti rabii ijay bar. Tapos, nag-duty akpay iti may sa apanganan iti naminsan arabii. Iswa, naurnungan na kiti puyat. Jesus, sobramot dahi na kinagagat mo, Janelle. When masapul nga agkagetak, tapno mabiyag ti pamilyak. Naimbagkan ka tauray di kag trabaho, dalata ka ninyo. Bilibak at talaga ken ka. Agasam, agiskwela ka iti aldaw, sakan to agtrabaho iti rabi Ay, pampanunutat pa ilang kat nagrigatan. No kada kayo ababak nang talaga anarigat. Ngam no da kami amarigrigat, nalakalaeng. O ala, ornusam nga rodan ti bagim. Siguradong agturungan dito ni Mrs. Perez. Orasan ti subject tayo kan ko ana. Wen, katagyaman naktariniing na ka. Tano din nakriniing. Sigurado. Ungtan nakmanan da dya abakat. No makita na nakaturugak dito itugaw. Amo kon ti ugali na. Isungarod at talaga riniin kan. Ala, anya man nga minan ayat inararami dyo tatang. Nagbanog kayo man siguro. Iswa kas taunay man na panaguyak yu. Nagwalisak lang matita paraangan. Sakto pinuoran. Unay kayo mutin tatang. Amuyo mut asan anasayaat. Amakaang-angot kayo iti asok. Makasikurmat ngamin na iti basura. Nakawara di tarubayan. Isa pinuora kun Intun maminsan. Saan nyo napakibibiyangan dagijay? Urayan nyo asyak timang linis. Ala. Agtumar kayon. Iti kasta sana kumaro ti uyok yung. Madamdaman to, nanak ko. Ay na, itan Intun kun malipatan yun tumanan. Saan? Agtumarak to, intun malpas tayo abang rabi. Uwan no? Awanan agas yung. Anda pa imot kiti. Tumarak na jay, aging kaintun bigat. Sige, tagumatangak to intun bigat, tatang. Partakak pa'y timag na. Iti kasta makadano nakadagos si Jibalay. Masapul masapaak. Tapno masambot ko ti sumaruno a klasik. Janelle, balasang ka! Janelle! Ni Auntie Miling day jay Apay ka di, Auntie? Ay na, imbag ta nakita ka, balasang ka. Ni tatang mo, intaray da di ospital. Anya? Apay, anya tinapasama ka ni tatang ko, Auntie. Sigun ka ni Pari Nardaw, kalaat ka no anatumbay di paraangan yaw. Naimbaglangan ata ada nakakita. Isu aday jay, intaray da adagos iti ospital. Sige, Auntie. Panawan kayo pa'y nga rod dito ay tamapanag iti ospital. Sige, balasang ka. Mabit laang. Alaam day taw eh. Alaam mo. Isupay nga inayon nyo, itigastusan nyo, iti ospital. Agyaman ak, Auntie. Awan anyaman na.
mapankan, ket agan annad ka, balasang ko. Diyos ko, di mo ko mabaybayan, ti amak. Ispalam ko iti mabalin apakaisagmakan na. Pangasim, Diyos ko. Hello, miss. Doktor, Si Kakadita, anak ni pasyente. Wendok, kumusta ti amak? Dahil para ni tipagganti, amam. Thank you, Lord. Thank you, Doktor. Isun lang ta masapol na ma-admit. Ha? Masapol nga may na ma-examine ti amam. Kanya lang ta medyo nagastos. Okay lang, Dok. Aramidin niyo kumaamin na kabalan niyo. Tapno agimbag ti amak. Na maipapan iti kwarta, di kayag danag. Ikarigatag ti agdiskitar. Basta lagi ti agimbag ti amak. Rino, naimbag man ta si marungkar ka dito ospital. Wan, nasdawak kami, tadi mo sungsungbatan ti text ko. Isa na pa na kiti balayo. Dajay, nadamag ko tinapasama kiti amam. Pasensya ka na. Awan nga minload ko. Iso adi ka ma-replyan. Okay lang, nag-request ka kumakanya ka. Itikasta, linudan ka. Wen kumaa. Ngamjak matan na panunot dayta. Gapo iti ka papanunot ko iti kasasaad ni tatang. Okay, kumusta ti amam? Kumusta ti kasasaad na? Kaasi ti Diyos. Medyo okay matan. Aywan, kinasarita nakgayam ni Mrs. Perez itay. Maipapanitian niya. Masayangan kanukin ka. Di kan samat nga minan nag-enroll ita semester. Sayang. Sapay graduating kan. Wen nga Rod. Pet ko launay ti aginroll, Rino. Masayang anak matunay. Nang runakat, graduating akon. Ang napatpatagmat ti amak. Maawatan ka, Janel. No siyak siguro matyaday ti sitwasyon mo. Nalapit akas tamat ti aramidag. Agyam anak Rino. Sana bale, tamakauray mo't day taabanag. Talaga siguro adyak pa'y gasat ti agraduar itatawan. Ay, bon gaya. Alam na ito eh. Oh. Nagkolekta kami karagiti kaadalan tayo. Kahit adamat basit na orno. Tulong mikin ka para kay amam. Ay na, agyaman ako na, Rino. Awan na nyaman na. O sige ha. Agpakada ako. Samputat pa ngamin di klase. Sige, Rino. Katagan anad ka, ha? Ulitak manen ti agyaman ken ka. Sa lilo ti papa naman ako. Nakarupot ka ba? Adagig ko ita ije bar tatang. Di marabyan kanto manan nga gaway. Uwantang, amangan no parbangon naktupay kit din ang makaawid, ah. Ilak yun tulatan ti daw tang. Sana bale ta adamot tulbog ko. Sige. Masapak mo't kat di siguro abumangaon. Ta sakton tagluto iti balunan na kita dame. No diyo kabailan, di yun pilitan tatang. Siyak tulatan ti agluto inton sumangpetak. Di kagdanag ta kabaalak mo't tagluto anak ko. Una, gamdi kay kumaunay agbambanog, ah. Ad-addan anarigrigat no ma-ospital kayo manen. Wan ka di. Tungtong palak mo't nagitimbilin ti doktor. Kan may sa malimot laeng na awan exercise ko. May mayat mo't laeng ano agkuti-kuti akmat iti balay. Tapno may exercise akmat. Ala-ala, wenen tatang. Basta saan kayo kumaunay nga agbambanog, kunak manen, tani, narigatan. Awan kwarta tayo apagpa-ospitalyo, tatang.
when doing research using scientific method, what would you do after making careful observations and recording facts? Anya ka no? Ay, apo. Diyak makakonsentrate nga review. 2 oras pa'y maggayam, sakbay ti Jutek. Iturog ko pa'y man, bareng ma-refresh ti panunot ko. Isupay mo ti may isang oras sa turog ko. Janel, anak. Janel. Inalumog mo matnagtan li talamisaan. Hindi ka maturog yung silid mo. Tapno makaturog ka na sayahan. Adyat oras ang tatang. Pasado alas 3 ay timalam. Ay sus, maladawak man na mapanag-duty no kastoy. Anyat oras ay at ti duty. 3:30 tatang. Ay ke tagawaam nga ron tagrubat Ada pa'y mga 30 minutos sakbay nga agalas 3. Mahabol mo pa'y siguro ti oras anak ka. Tatang! Nakaturog ni tatang, manang. Nagsapa mo din na naturog, ading. Wen, simruman nga minan ti uyak na itay. Inililutak itila na ti likod na aging gaan nakaturog. Ay, kaasimot ni tatang. Wen nga rod, manang. Kinapudno na, madandanagan ak itay. Takas la mapugsat ti angus na no kasday nga aguyok iti diritso. Nagtumar ka din iti agas na? Wen, manang. Inlutuan ni Manong Jun iti lugaw. Sana linaukan iti itlog. Isutikin nan na sakbay ang nagtumar iti agas na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Katda kayo ngay. Nangan kayo ka din? Saan pa'y tapag gusto lang matakanan ni tatang ti inlugaw ni Manong Jun. Naibos nga minan ti bagas tayo, manang. Ay, ada ginatang ko abagas ading ko. Kandilata. Isun ati anusan tayo asidaan. Tay sumot laang ti imanayan ti tangdan ko. Mabit laang tamang isa angak iti bagaswan. Syakon, manang. Amom aya? Katuan, basic. Sige man nga rod ading ko. Tani, kastaw na'y abambanog ko. Sige, manang. Aginanakan, ta syakon ti makaamong agluto iti pangrabyan tayo. Kumusta nga'y, pare Rohel? Kumusta ti kasasaad mo? Ay kasi ti Diyos mare, medyo okay mo tayo. Ay kat, nasayaat nga rod ano kasta. Dagiti anak mo nga'y, kumusta damatan? Okay na lang, mait mare. Nadya ananusan na lata ti sumsumra kinji pagadalan. Nga oray awan piman ti naimas asidenda. Kastamatan nga awan balon da akwarta. Bilibak nga raod kadagiti anak mo ta nagagatdalat ta asumrak iti pagadalan. No dadto malaang siguro, ang mga nudida kayat ti mapan agiskwela no awan balon da akwarta. Naitamot nga raw ti pagyamanak mare. Ngamin, maawatan damot ti sitwasyon may. Ni Janil nga'y, kumusta matan? Dayay, dandanin agradwar. Ket jak tumauma ang yaman ken kamaray. Agyaman na kadagiti amin na tulong mo kada kami. No awan kayo anang tultulong ka ni Janel, ang mga nudinan na ituloy tinagiskwela. Ay na, basit lang matabanag dayta paray. Basta addaan kami kanila kay, sisasagana kami mat at tumulong. Banag apagyamanan mi unay, mare. Sapay kumata, dumteng tumat ti aldaw, makasubad kami ken ka. Kastamot ten kadagiti maestra ken gagayim ni Janela nang tultulong ken kuana. Ay na, di yun panunutan dayta paray.
Kas nakunakon, basta lakit di addaan kami, tumulong kami. Umanayan aragsak may no makagradwar matlaang ni Janelle itaatawan. Congrats, Janelle. Kastamot kin ka rin, no. Kat agyamanak manen ha. No san agapuken ka. Amangan no saan ka makagraduar itatawan. Awan na nyaman na. Kan may saan lang matasyak tinang tulong ken ka? Adu kami mat, saan ka di? Wen, ngam no saan agapuken ka. Saan mo tanalukoy dagiti kaadalan ta ng tulong kanyak? Awan parikot iti dayta. Basta lakit di ka baalak, aramidag. Ba nagapagyamanak unay rino. Pagyamanak unay ti Diyos. Gaputa, adadagiti kas kada kayo amang tultulong kanyak. Awan na nyaman ako nagmahit. Agalas 10 mat gaya man. Umay ka ta, mapantay di kantin. Agmerienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay kwa, saan nagpaya mabisin rino? Di ka kadi agdanag, tailibre ka. Ah? Alan, umay ka, tailibre ka. Sige man lang, eh. Congratulations, Janelle anak. Agyaman nagtatang. Ay na, proud kami ken ka anak ko. Ipagpampanak na kaunay. Nang nangruna kanyak nga ma'am. Totang. Kamaudyanan na, nagturpos kamatlangan iti kolehiyo. Natungpalan ti arapaap mo nga agbalin honors anak ko. Uwin nga ro, tatang. Kasla kaano lang na di panaway na mabutbutengak. Ngamin, jak amo no kasano tayo amabiyag. Nang runay di nagsakitak. Ngam ita, dakan litoy. Nakatakdar iti intabladaw. Graduar kan anak. May sakan honors. Uwin nga ro, tatang. Kasladyak pa ilaan nga ro mamati nga graduara kon. Agyaman tayo iti Diyos anak ko. Kastamot ten kadag iti tao nga inusar na nga agbalin nga instrumento tapno tumulong ken ka. Uwin, tatang. Kat agyaman akmat kada kayo. Ngamin, uray ka sa nuarigrigat. Di kay pulos na awanan itinam na ama. Amok ngamin, adumteng tulat ta ti aldaw. Amasubalitan dagiti arigrigat ken sakripisyom. Sapay la ko mata agtalinad latta ti kinapakumbabam. Nga uray anya pa'y abaligi ti magunod mo anak ko. Uwen, tatang. Ket da kayo ti kaduak. Amang gunod kadagita nga rapaap ko, tatang. Janelle, anak. Tatang.